kay panipon malan mo na rakso kon Pohnpei waun kay sunan kan kunanan kunan kan ko wow choror hong sapal machay kop na karyang kop na speaker ng legislature sa kong labalabakan ng paniensya mumot sa government o chon Pohnpei usap pachawan mo ka kubran karasong na sapal machay mga Rahnwet ngay sa Nicolas maban pachawan kalale ko kubrakan au tabayin sa pulmachay mga Rahnwet. O iya cara lamin sa pulmachay rongkan kayo kasaraw yan kaulan puko koryaw Panian Conservation Society and Pohnpei kacawan kanagalang workshop na ngayon kachin kasilo men kapasakap mepitagan sila kapinsalet kaso mga COVID-19 saktuaw kapayang kwaitan sa pulmachay kamatongkan Hong ranan mo yung mauriyo katriyay sa kayo o kalimaw sa palmachay ran masalangan Pohnpei. Rong sang kolonya ngayon Pohnpei. Niya ko sa isa kriyawan bariyo katriyay sa kayo kasaraw yan kaulan po. Eyo kacawan niya unan conference room laut na naupsen ko na may bacha pela kolonya ngayon Pohnpei. Kasaraw yan kaulan po tatakwas kacawan niya uyang Miss Chase na Sanesa, ang pagkatatakan Port and Palian Land Surveyor Examiners o may pachawan takaulawat siya sa palmachay kabnan ngayon Pohnpei Honorable Reed P. Oliver. Nintuan tama sansal nan kasarawan kaulawat kabnan ngayon Pohnpei Honorable Reed P. Oliver pachawan niya sa karata kaway ito ay pachawan Director sa Wasay Sokes Nanet Nanawanet Director Elnay Chairman in Board and Staff Nanpei the Election Commissioner Member and Office Kan Lee Mapten, Chumalan ki sa kulman ki kaula, Mrs. Joycelyn, Antonesa, o Mr. Reza. Kung tatawagan government kan, patent kay Rahnwet, sang masakan, na isa kulman tayo government. Mawa, imen, pagkatayo ito sa karatan mo, Kajeng kami public affairs officer pacawan kami kapal, kwenta kapali, wow kan ya, dapat kita mui. Kapal itu wasaksi tujuan wow militan kurang masai komisen, mereka wasaksi, nanet nanwanet nan pingkep, non lebih hotel cost. Mui disitu kan pergi kai mangir dan anjur kai kerlaler, kacau. Nakulian ng kapuyawi, eteno prinri, magkikita ko din mga tanay kan anan, o ta karapan na tayo ketpen o saksit minsan ng Rahnwet. Ako yung pren kalkul ko, yung pren katawan. Kuya katong merit ko pe, Mrs. Joycelyn, Antonesa, Opil, Warak, Katanine, Waki, Aray ka, yung kanya o utong, doktor, tingki na. Kado sang yung singkat na. Karyaw gilmen kalipulupo kaprayan katungong legislature case speaker, vice speaker, floor leader, honorable member Paris. Ujud magmiyong ikitakan ng kado sang yung singkat na. Ikatungong peningin, meron na utong rabukat, meron dito ka sa pulmachay kantaan sa Wasay Sokes, Director Peter Loman, Pilmangan wapali o porta kaya kan korosne rasan dan kan kapusang mo I friend katun meminta sa kapitan kapan kaya koros mangiyar kung kusong palpen pukaw pakat datangkat pilchut pene pantak sa usin pukaw kan sa kuntal kantaan sa kapalin pun ginpajuan rom metene irekay maging kayo kusong palong maging Pohnpei talent Pohnpei Ayah kisah luar daw medyo ko may nanawan neto pasay sa kasi kajunta sa itan.
Aku lagi sahab nak cai kat. Lepas itu kita tahu kanan cai mangi tuan songsak tuan pasanti tuan anak yang kirta ke ini. Kasan te kapan tanah pergi. Kita tahu kan kasap-kasap, kita tahu kan taruh kita tahu kan pasanti sapal macai ni macai Pohnpei. Ini pantai. Kita tahu kelak, kita tahu mau berbasai, kita tertidur loan. Sapal mereka kan bukan kentan Department of Land. Ini patah-patah biran. Baru-baru ini, sabun negara kita Commission Rahnwet, kapten, tukar meli sabun negara coach, tukar meli child forest, ini Jocelyn, tanya kacang, cupenan, pilih buat dan sabun negara kita dengan Community Pohnpei, meli kali sisa. Dari instrumen kategori bagi kamera, kalau cuma tanah pada yang itu kapten tukar. Jocelyn, work, ini legislature, kantan sah, saya kors. Dan saya tahan kecuali bawa, dipilih katakan kini, mempunyai sakarata terkatarak bagi no priri, kapat-kapatun, absurd terkanan, katakan itu kata. Ini kacuan kaki. Saya tahan kecuali dan buka-buka, mungkin kapun memang kayu laut, kawanan, kokonen, ini tuan saya tahan liaski, menurki. Kita tahu kapun buka, tanpa kuburan sama saya. Kalahan pun. Heo sakarata perjuangan yang sampai nakap me perjuangan ala cuman kala kawat ye mistress lina sanesa o yet me perjuangan. Kailangan ng CEO kasi din yan. Kapag kailangan ng coach sa pagpapasadya sa waris na tumam kasi din nagpilala yung at siya ipiliw ka na ang tatak and lansa kasi din watch. O nagi kapila nakalapin ng government siya bumwagso o parusya o ang jorowang pasay o kapag nang buwarak Nelen ititawag na tokaya ikatumpi. Pwede iban may school yan ma. Pwede survey. Pwede sa. Pwede sang pasandikan na pin niya na chay stripin weweki ang niya ipin paparapar ko na gua harus ialeti sangkaun kakaipai. Ari dame to kaya ay sautis sa malaro chaksang na nagsinsab o pilendak telekam. Apa so harus ay yung ay interest pilkin wiya pipilian siya tetap nagsinsab pwede ay kuala kabilan. Kami ititawag siya wiya ay katnua wagsin kabina pwede amay kaparaparti ngayon ay cungan panena yang bidang tukati kanyan sa melen license surveyor Pohnpei site santi ari ikinyam ya pin daldalan ischoga pacawan damage tane iban gak sawaski irawan chen kak apala ika kinauhiti may panuyawan na ika o yan wang ikan na pinitita ng pukawat po sa ka na o ewang absin sa director sa pulmachon tatangkan po sa channel ka na o apalyala sa kan irakan me chay paras mangi tapachowan me ananapala and so paras ay ko na pin niya di pataki yang muwatso the non-government ay kapakap ang kinpasan samnan sapon man po sindikawan parungpal sindikawan may balasakan Colossians 3:23 na nasa ni yan wiya sa ang paras samnan ay nongyong ang kauno ay de pinangabamas ari image na tahan kundiyan basan pan totoo kalau harus dibantu ya begini banding wa o
chama neiban eu yang iban kak ne titak we the dog which ne kali kuli kong teach and kong poita when we are kamu ban way o mere kanan ban Jesus Christ Korea ay sabal macay Rahnwet, Pelian Rong na sabal macay Letion Pohnpei kacuana Letion Rong, Sang Conservation Society and Pohnpei CSP, Mekasaleta me Invasive Species Task Force and Pohnpei ISTOP kacuan kanakalan, Koyo the first Municipal Leadership Awareness Workshop on Raisomas and Kausaban Moing Kecil. Karapan workshop buat yaitu yang apali o sabasa wan kabukan and macay paywatch. Kasuluan sapal macay mga Rahnwet palimakan pacawan apali to kain sila kapin salete suma ko bitay saktuang men pacawan sa roko ipakan may ray lang masakan makakayon yang coach kita ale to kain sila kapin salete suma ko bitay saktuang sang samparay sa walu pacota ON Bilbacawan Sansan may raya kan Melsejan, so jaka yang pas kita ale, toka sila silwat. Toka sila kabin saleta so mga komite saktuawat in Pachota Publical, Pelbelian Monunian Pohnpei, o ni dispensaryan kolonia. Pelian Publical kin Pachawan Rechta Klakwalun na isang leglak ng isang chip, sang niyot lenyalan, karas na yang kochki, te pacawan nila tokan sila so mga kapin salet ko bitay saktuwa panananaw te tatarwe moan to kapan pachota to guys sila kapin salet so ma ko bitay saktuwa wat kunyawan ito oen bil pachawan sensal meranot kichay sapalman ko ni en sila silriyaw materna vaccine o chansan ang materna vaccine kin pachota pakriyaw nanirairan rari sa kwalunan punga o chansan kun pachota pakecha. Sang nakaway kan barian US Central for Disease Control, unian sila kapin salete so mga COVID saktuaw, socho kapar o apal parparara, pachpacha ni President Way sa payo poncheo. Nan report na pachota sa barian Pohnpei State Vaccine Administration, kasaleta, melelata niya ako sa isakeo, and pariyakot Priya isakeo ray na rangasakan ng Pohnpei makachkiyar tapachawaner, tokan sila kapin salete so mga COVID saktuaw, irailakan makachin tapachawaner tokan sila primary dose tokan yung tok, irailaramas ngalimap kay riyaman, may batch-batcha ni percent kay saklimaw, koryawan tok, tasakan dose, irailaramas wala ka sila bukiyek, may batch-batcha ni percent silisak wano, o irailakan makachin takanakala, tokan sila chansan o materna, irailaramas nen good riyaw puwalyakan riyangan may batch-batcha ni percent kay sakwalo. Rahnwet Pohnpei kachin sapalman ko unian materna, limakot wanap kay sakwano o unian chansan tuwag ko riyay sakwalo. Paitan kamatong kanang kawabaranan may maur yakat riyay sakeo, niya ka sa isak yakat riyay sakeo lakwan ng nisauchip kamatongan basketball. Nanpungan ray liyakan, liyanu uwang liyan sapwafik, mapuayta tangkan may sapriyaw, nariyay sakiso, kulakiso walap ni sauchik, liyan makaluwang liyan kapnga mapuayta tangkan wali saksilo nuwano. Puayta ka ng kamatangan playa baka sa isakay wang ray liyon, ang kamatangan basketball o softball, niya ako sa isa kayo playa ba ang kamatangan sa palangon o kolonya na sa isa tayo o kolonya wano ang liyakan sa pal playa ng pungan kichi o kichi ay sa klima o tayo kamatangan basketball playa ba ang walakan ng pungan o sakas o wanay sa kiso o sakas wanay sa wano. Kamatawan basketball nan pungalolan matalanim o kapunga matalanim 5 o kapunga paisa
Paikan komotong caikan pilpan pacangan sensal ay saw mata. Kain saulan sa kalmachay rongan Rahnwet ran masanlangan Pohnpei ulan ban patpacan bit tayo poinche ulak 5 minit paisak riyaw tawlin maisang ungalangal ban patpacan biche poinche ulak isak riyaw minit tayo tawlin morain sawas oe ulal ban patpacan ni bit silu poinche wano ulak wano minit riyaw sakaw ni sauju. Rahnwet ang ban patpacan nan pungan paliyay ro palmasan inat 5 lelesak o bangkak pacola palmasa morin sawas. Ilog lukin paina ban patpacan ni pitriyaw lel palo ban kacipin o bangkak niya marmarakan kacaw ni saujuk lel niya tan patpacan nan pungan paliyay o palmasa ni nat 5 lelesak ilog lukin paina ban patpacan ni pitsilu lel 5 tan tabokin yang ako marmarakan kacaw. Niyara ang ban patpacan palmasa ni nat Isak lemau lok lukin paina tan patpacan pitsilu lek lemau pan tabakan o bangkak nya marmarakan kacaw. Wan nam ranayo patpacan itu kerwali sak walu, wan nam Rahnwet patpacan itu kerisi sak lemau. Wan kacaw mamaratin nan raya nawar isak tayo patpacan ni sistera poinche isak su, wan sesongan kacaw mamaratin nan Sampong patpacan ni tayo points tayo. Pohnpei kan sam kacpin klak 1 minute paisak silunin sauchip o panprong sa laong kacpin klak 1 minute riyay sakay may sangan laka. May ko yung matyakan autaban sa kalmachay Rongen Rahnwet kalangan ng kupran koras o kasalega.